her sal li 21 Adarî ji hêla gelên Rojhilata navîn pîroz dibe. Ji ev gelana yek jî jê gelê Kurd e. Her sal li serê çiyan û zozanên Gulistanê agirê Newrozê pêtitînê. Pîroziya Newrozê ji bo gelê me nîşana serfiraziyê û rizgariyê ye. Ango ji demeke dûr ve zor destî li ser gelê me berdewam dike. Gelê me ev şera di 21 Adarê li daxistin. Ev roja ji bo gelên Rojhilata navîn bû rojeke nû. Roja nû, nûroj yan jî Newroz. Ji bo gelê Rojhilata navîn bû cejnek. Cejna Newroz heta vê demê tê pîrozkirin. Ji bo em rizgar bibin, giring e em Newrozê nû li darxin, li gel vî awayê em pîroz dikin. Cejna Newrozê li we hemiyan pîroz be! bahar خوشه ناویته نوروز نوروز کس کن صور بخملاته نوروز 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 گل بابونه برنگیته دیدان گش بو بدنگیته گل بابونه برنگیته دیدان گش بو بدنگیته نوروز 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 خورتان آگر دادانه جبوی تجان فیدانه خورتان آگر دادانه جبوی تجان فیدانه نوروز 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 نوروز